تماشاوان هجا چاقی و خوش به ایرو میوان خلق آمینو ماموسته ملوان رسوله ام به هفر ماموسته و کار و خبات ماموسته ناس بکن ماموسته تشاوی باش سلاوريت پیشیم بخیر هاتن سرچاوه اجی شانازم هاتنوه اکی بابا و قسطامه کیا ام البیره خوانی نکم بن میوانه ام جی گل کی کیف خوشن و جیس بلندایی جی گوت بش داری برنامه بده ام تب تماشاوان بدن ناس کرن ملوان رسول مروه گندیه مهل ما گندی تیه گلک شاندیه هرما خدا هرما یا دیریکیا گیری دای هرما بوطایا هم دزار دوی خدا هم د کمن شوپا کل جم پیدا دبی رسانیا کو هیجی از خود بینم یکی گندی بوی هسته گنداتی از هینه تفکر مراودنه باندورا وی گندی تیه وی هرما گوت لی چه بوی دلی جیان کی ل آلیتی وجهی چوا تزانی ما مستنها هر تشت دما چیبونا خدا فرشکی کی به هیا کب چه هاتیه فرشکرین دمینه بیره چقدر مزن به تمنی خو مزن به اگر مزن جیبو هینا خال سر بچوکانی خو آورد کی کب چه هاتیه هینکرین و پرورده کرین و چه گانی و خاریه به چه مزن بیه رابون و رونشتن روشتو دیتال هرمه باندوره کل بیت کن خان ناوی چه به رامانگریوی به چه رنگی به هلبته به باندور دبه به تایبت علیه زمان داد علیه زارده ویدجی هرما بوتا او تایبت مندیه که به هیا د علیه زلال بنا زمان ده پرانی یعنی پیوی حتی که دخوازه زمان خواه پاقش هلای پارستی و چند خواه پارستی هلای چند که دولمند زنگینه اف شهدبونا بهت نویسکاره یک جوره مزن کردستانی دجیبوا بناف کرنه هرم آمجی جبر کو چند که دوی هرم ده هنره کو چند که باش هاتیه پیشکش کردن و شهرستانیه کی هاتیه آوار کردن البته ام به جیروگ و جیوانوگ و هلبست و ستران ام به باندور بونه هم ده هرم خدا اجی جگونده حمزه بگیمه خود دانه ملوره ام چه بونه گوندکی الکلکه جای قرچوخه جای مسوسانه جای قرچوخ کسی که گوندی دباوی بی گوندی نخونده خوندن بلکی در فتح خوندن جدول شاخده کیم بون از خوش خورد فکری مدگوش جبویشه ام دچند دبستان دخوینن مزارو کنی یعنی و بزمانی که ما مستعمجی دفره یه هندری سوری دهاتن بالبته بعربی دما داخلين ما تشتك جوافه من تذكر واجب كردي نزاني يعني او ناكوكي الجمع بيداد وجيبوي تشب زماني من اخفي هن بهن مناسكر كو ديمكي ام چاندكن او چاندكن هولدان مجي بجم بهتر باندورا مالبات المكيدي باندورا يا جواكي تماميجي الخلكي مكيديا لأزوك شخص أزود بجم ديو بابا من باندورا که مزن خواه که من مزن هبو هر ایوار جیروگا اجمارد کو هر ایوار حتی مزن بونه صف رفع یکی و دوی جی موسیسی جی ما خوندیه هر شف جیروگ اجمارد کو حتی متخوفشون او جیروگ هیلا حس کننا جبوی هم افسانه بو هم جیروگ بو جیوانو بون پند بون تشتاد هاتا گوتن الجمع حس کننا که جبوی زمان چی بو جبوی چنده هرمه او خواه نخوندی و هاو قاس ترکیه ویدا گرتی باندوره که خدا هن به هر امازون بوند او چند مره امازون بو حس کرنا جبوی زمان حس کرنا جبوی ویجه جبوی هنره ما گوهدانک به هاتا کن منینه تشتک ولی نویساندن منینه ام زمانه که هیند بن نزمانه ما لیل مال زمانه که میدن هیا رابون رونشتن عرف و عادت محموجی بکردینه كردايتي يعني الجولان ده دمشقية
گوندا د پالاییا د کارê dihata kirin dan ku de palayî ne derûman e şixre ne cenceran ev tiştê dihata kirin him stran jî dihatine gotin dawet û dîlan stran dihatine govan dihatine girandin danûstandin axaftin hemû bi Kurdî bû ew ê hêla xusûsiya ya zimanê Kurdî ew taybetmendiya wê xweparast bije me got ew firşkê ku mirov pê firşek dibe di piçûkaniya xwe de heger te tovê wê çand bandorekê xwe didê û dimînê berdewam dike wê yê me bûyê rengî xwendina xwe heta vêje em ketine dibistana de hin bê hin me xwendinê xwe yê wek dibêje heta me refê bilincî me xwendin lê ez hîne xwe dibînim aşiqekî wî zimanî aşiqê yê zimanê xwe çanda xwe her çendî ez bi her du zimane jî bi Kurdî jî dinivîsînim bi Erebî jî dinivîsînim berhemê min jî bi her du zimane hene lê bêhtir giraniyê ez didim wêjeya xwe dime zimanê xwe bi taybet alê klasîk de helbest û terazûya helbesta Kurdiya klasîk min xemeke xem ji vê xwar wekî yanî berhem jî tu çawa berhemê pêşkêş bikî bi hijmara şagirtê me jî yê ku me hîn kirîn usulên nivîsandina helbesta Kurdiya klasîk bi çi şêwazî were nivîsandin şagirtê me hene bi hijmara heta wekî niho helbestvanê gewre jî ji wa derketine waşa nazin şagirtê me bûn bûne mamostayê me jî rêzgirtinê ji bo wa ji ber ku berdewamiya wa ji bo hezkirina ya zimanê dayîkî wekî wêje hezkirineke me vî alî yên bixwe wekî kesayet ji hunerê re jî çêbû ji ber ku dawet û dîlan û civatê dihatine gerandin dîwanê yê gundiya dihatine gerandin stranbêj hebûn digeran li mala diman xelkê guhdarî wat dike dengbêj û stranbêj hebûn ew hezkirina him jê huner him jê ya wêjê li cem min cihekî yanî heta evrabûna wê heye wekî qudsiyetekî ez didime wê li cem me dewam dike ez mirovekî Kurdim bivê nevê divê çanda xwe parêzim heger ez lê xwedî dernekevin zimanê Erebî jî dikarim binivîsînim rehet dinivîsim bi hijmara berhemê min hene lê giranî ez dime wî zimanê xwe zimanê Kurdî ji min re gerektir e nasnama min hebûna xwe ez dû zimanî de dibînim te ji bo çi helbesta klasîk helbesta kevneşop bijart di nivîsandinê xwe bele helbesta klasîk ji ber ku pêşiyê me piranî helbesta klasîk nivîsandin e yanî te reseniya helbestê mêzînê demê kevin de helbesta klasîk bi nûjen û em bêjin helbesta azad û serberedayî weke rehmetê Xelîl Sasûnî digo helbesta serberedayî helbesta ya ku bê pîvan û bê terazû bêhtir helbesta klasîk bû dihata guhdarî kirin yanî ew nifşê li pêş em bêjin heta ji feqê Tîraya û Melayê Zerîye û Ehmedê Xaniye û Pîremerd û tê heta bigihê Cegirxwîn her klasîk nivîsandine lê Seyda Cegirxwîn ew şêwa jî hinekî şikandî yek nûjen jî nivîsandiye me dihêna Xwedayê de yanî ew reseniyeta wê bêhtir ji xwe destpêk ew bû stûnê avakirina helbestê wê çi bin tê çawa helbestê çê bike tê binivîsînê hostatîtê de heye an tune ye ew helbesta ku tê dinivîsînê gelo movik e gelo çi tişt e terazû ye pêlik e pêlawaz e li gorî behra li gorî erûdê tê dinivîsînê an jê na ew erûda Kurdî heye an tune ye li wê geram kez wê erûdê derxim kedkû de heye ez jî yanî mamostelerînê gewre hebûn yê mezin hebûn wek dibêje ev ziraviyê wê hinek venekiribûn min hewldanek ji aliyê xwe de me hewldanek kir wekî berhemekî jî bir pirtûkekî terazûya helbesta Kurdiya klasîk ya kevneşok çawa tê nivîsandin usûla wê yanî pêlik û pêlawaz em bêjin şazda behrê Erebîyê hene yê ferahîdî wa tê navkirin lê Kurdî çi xas li wê geran va jê bêhtir e ew li ser çi xwe ava dike ne tenê yê Xelîlê Ferahîdî gotîn ev Doktor Kemal Fuad ew xwe de dibêje yanî em dibêjin helbesta klasîk ya ku terazû bi pêlik û pêlawaz tenê Erebî ye em wê nas dikin yanî civaka me wê dibêje ev şe'r el Emûdî tenê Erebî ye ya Kurdî tune ye Doktor Kemal Fuad dibêje helbesta klasîk
ملەتی ڕۆژهەلاتە ناویندا ملەتی سەرەکە کوردە فارسە عەرەبە تورک وەک هەردوو دنویسێن عینێ پێلک ژیەک عینێ بەحرژی وەک هەبن یا کوردی و یا عەرەبی هەشت پێلک هەردوو دەگرن هەشت بەحرێ عەرەبی و کوردی هەف بەش فرق وجدا هیچ نەقەباوەدەتن هەیە حتى ئەم بێژن چاوە هەلبەستا کلاسیک تەنێ کوردان ویساندیە ڕۆژهەلات نویساندنا هەلبەستا کلاسیکا مێزنە لە ئۆڕۆپاژی هەلبەستا کلاسیک نویساندنا عینێ بڤێ تەرازویە بڤێ ئەوێ کێشان و پیوانەوەی لێ هەنێکی تشتا مەخواست ئەس vê nas bikim ji ber ku ritmeke wê din heye ya helbesta klasîk heye ji aliyê ritmê ve tu wê bigirê te helbest neşkandiye te fiiliyetê naşkînî û dirist ê demek ev çi ritme ew îqaa ku em dibêjin ew pêlika ya tê xwestin ji lewmanê helbesta kurdî ne şazda pêlika helbesta kurdî wekî meqamata çiqas meqamat pêncî û tiştek meqamat hene belkî helbesta kurdî xwe digihînî zêdî 25 26 pêlik û pêlawazek û were nivîsandin ya klasîk tê nivîsandin min jî guhdanek an jî kedek divê alî dekir hinekî usûl nifşê xort û gênca wa me hînî va usûla kir hem jê beşê nivîsandina helbesta klasîka bi terazû ya jî bûyî stranê bê an jî ji bûyî wê jê bê jî bûyî edeb were nivîsandin û başqey wê helbesta klasîka ku bi movikiya têne pîte ya bi movikiya tê naskirin piranîn hovê dinivîsin yanê ew ben û lele û qeydek û têne danîn hinekî helbestvan gav dike nikare hestê xwe zêde diyar bike mecbûr e berê xwe dê movike got ev hev qas movike ew nayê pîvan ew nepîvane jere lê ew jî şêwazeke rengî ji rengî klasîk e ji wê derbas bê klasîk jî bi rehet em dinivîsin bes ew jî bi usûlekî heye wê ya serberedayî ya hûme navkirî ya serberedayî ew ne helbesta ew belkî pexşan nebêtir yanî nesreke tê nivîsandin tuwatayê wê kûr hewqasnîne gelo ev wêjeya me de heye an peyda nabe em wê pirsê ji xwe bikin Niha carna jê tê gotin bibûre dibê dever nehatî gotin yanî helbesta nûjen teqlîd e ji helbesta erebî yanî di kurdî di helbesta nûjen tune tenê teqlîdek ji erebî belê helbesta ya klasî helbesta nûjen ne lûsekirine ne ku em bêjin teqlîdeke ji erebî ji ber ku em ê werin çê girêdana navbera helbest û huner de yek e helbest bixwe huner e huner bixwe li ser esasê helbesta xwe ava dike parçeke mûzîkê bigire gotina ku te dibêjî wa gotinê edebî te dibêjî mûzîkeke wê heye ew rîtma ku em lê digerin mane ew huner e bûye helbest yan nûjen li cem me Kurda peyda dibû an peyda nebû hezara ez ji te re mîsala vê alî de bêjim yanî wek çi şêwazê dengbêjiya Kurdî yê li cem me heye di dena xwediyê de bi çi rengî nivîsandiye çend kîta digirê meqtaî ya ku pexşana nesre digirê yek paşbendê digirê yek qafiyê di piştî çenda piştî 4 malka 5 malka 6 malka wê qafiye girt rêzbendeke dawî de wê girt tenê ji bûyî debta îqaê debta rîtma wê ye lê tu bêjê ku bi pêlika ne pêlike pêlikê wê başqene cudan heye yanî şer tefîle heye şer ew helbesta ya tefîle heye û helbesta ya nûjen ya ku bê tefîle jî heye kî çendê ji me helbestvanê me şeira tefîle dinivîsin ew li wê bigerin ew jî pirs girêkeke me ye yê ku di revê ji helbesta klasîk di revê berê xwedê helbesta nûjen ez ne ku kêmanîkî jê re dibînim ji wî helbestvanê re lê kesê helbesta nûjen binivîsinê heger terazûyê fêm nekî ew nikar be heger nikar be helbesta klasîk binivîsinê wê helbesta nûjen jî berê saqet werê em bêjin me Kurda ji wêjê erebî getiye ne wêjê di herêmê de hemû hevdû temam kiriye ma xiyam mişkî dêve anî me yek Farisî hatiye nivîsandiye ve ya ku hatiye navkirin Emer li xiyam her kes zanê mesela şairekî gewrê hewqas mezin
هەلبەستا کلاسیک یا نوژەن جەم کووردا دەنگ بێژیدا مەسەر ئەم vê dibêjin ne ji valeyekî mamik an jê stranê ku têne gotin yê bi bend an jê vekirî dimînin bêlûte heye serelî heye peyizok heye heyranok heye lawik heye lavij heye ev hemû jê rengê ew ê hunerê helbesta nûjena xurû helbesta nûjena dena xwe bidîde bila ji te re dengbêjek werî stran bêjê selîqe ereb dijin selîqe li cem wî wê axaftin pê re xurî hatin di dawî de tu dimêzînê vî tiştek date helbest date û huner jî date lê usûla wê jî çi ye em ne lê agadar bin û klasîka ya ku xwe guhertî bûyî nûjen di edeba Kurdî de di wêjeya Kurdî de jî demê kevin de heye lavij û heyranok û peyizok ne niha hatine gotin berî 300-400 sala ev hatiye gotin demekî di wê demê de hîn helbesta nûjen derbasî erebî nebûbû ya ku yê dibêjin nûjenî di hundirê helbesta ya erebî de hatî kirin di çerxê nûzda de hate kirin ya meya Kurdî kengî hatiye gelekî jê kevtir e stranê şerra stranê navtêdanê stranê eşq û evîniyê tu dihna xwediyê de hemû helbesta ya azad e helbesta nûjen e azad hatiye nivîsandin ne ku me biriye be heger me feyde da bê hevdû ev nekê maniyeke ji bûyî me ji bûyî netewê dîtir em bijin ereba yê ku debta wêkî debta edeba erebî kirî Ebu Xelîl Ferahîdî ne insanekî ye erebe aslê xwe insanek Kurd e Xelîl Ferahîdî çûye nivîsandiye gotiye lazim te vê regî nivîsinê heta ereb dibijin hazel ecemî dibêjin vî zimanê vegirê de nemam dikarin helbest ev nivîsin yekê ecemî çûye zimanê erebî debt kiriye yani em dikarin bêjin edebê di herêmê de hevdû timam dikin şaristaniyek bi hevdû re ava kirin wêjeya Kurdî pêşketina wê di roja îro de di çawa bîn di çi astê de ye gelo pêşketiyê guhertin tê çêbûne tê wê asta got em bêjin wêjeya Kurdî cihê xwe girtî civakê de belê di min hada zihnekî mikeserek jî ew kesera min bi rastî jî ji ez her tim jî vê dibêjim carekê min civatekî bûn min dehê care min behsa vê kiriye Camêrê hezir yek jê yekî Urdunî bû ew ê got helbesta we helbesta şeibiyet hûn dîsin helbesteke şeibiyet niha qesin netekiştî erebe bi ewa xwe ev şêwazê ku em dixwazin bêjin yê bi rengê pêşketî li cem we peyda mîsal helbesta nebatî mesela li cem we peyda nabe me helbesteke xwe jê re xwend jê fêm nake jî Kurdî fêm nake ew ritmê fêm dike gov ya çi ye min goviya me ye nû wek bawerîkî pêre çî bû got ez gomanekî de min digot belkî bi Kurdî wê rengî nenivîsin helbesta nebatî ya ku em dinivîsînin û te navê kiriye nebatî navê wê li cem min çi cer dibêjin hem behsa serelî û derava kir ew şêwazê stranbêjiyek ku li cem me tê kirin ew te nav lekirî te gotiye helbesta nebatî tê nivîsandin li cem me min navekî dî lê dikin ev şêwaz li cem me rûniştî ye em bi piranî bi vê rengî di huner de jî di wêjê de jî lê deman hada em bêjin bi taybet diva salê dawî de piştî ew çewsandina li ser ziman û li ser çanda Kurdî hatî kirin û salên wenda di qedexekirina wê pêşketina wêjeya Kurdî de gelo ev derfetê ku dest me ketîn niha di Rojavayê Kurdistanê taybet em ê behsa wê bikin an jê di seranserî Kurdistanê de pêleke guhdanê bi zimanê Kurdî bi çanda Kurdî heye bi taybet Rojavayê Kurdistanê bi şîvê şoroşanê yani bi seda bi hezara şagirtê yê ku bi zimanê Kurdî çêbûne peymangeh çêbûne zanîn gihê ku bi Kurdî ji bo wêjeya Kurdî çêbûne xwênerê yê Kurd bi zimanê Kurdî gelekî li pêşin lê heyf û mixabin nivîsandina bi zimanê Kurdî qels yê dinivîsînê ew dixwîne
دەمێ قەدەخەکردنێ دا تدگەڕای بهێژمارە هەلبەستەوان هەبوون هەژمارە چیرۆکنویس هەبوون بهێژمارە کەسێک و بزمان و بە کولتورە کوردی وژول دەبوون بهێژمارێک زێدە هەبوون لێ پشتی سربەستکردنە زمانی کوردی چما ئەو ئەشقا یا وێژەیە کوردینە ئەم چما بەحسابێتکن ینی کە گەلۆک بەلگەیەک و دەستی مەدەچنە مەهرەجانێک و تێنە لە دارخستن دێنا خود دێوا کەسێک و بەشداری مەهرەجانی هەلبەستی و چێرۆکێ وات بێت تەمەنێوە ji çilî û berbijor de ye gerek ciwan vêya binivîsin paşa roja vê milletî ciwan lazim e hîn bibin ev diyardeyeke ne rewa li cem me peyda dibe li cem milletê Kurd bi taybet ew hezkirina ku ev ziman nasnama te ye ev ziman heger te nebêt ne dijatiyeke ihtiramê mirov ji bûyî hemû zimane ji digirê ne li dijî zimanê Tirkî me ne li dijî zimanê Erebî me ne li yê Farsî me لێ چندێک me heye ew xصوصiya min jî lazim ez pêş bêxim bareke wexta ez dibêjim ez Kurdim demekî zimanekî min heye ez wî ziman jî bidime pêş çima neybê heye ez ê bi Kurdî jî binivîsim bi Erebî bi hejmara berhemê min hev her du zimanê jî ez dinivîsim Ma ew ji kê tê xwestin mamoste kesek û niha yê tê xwestin hîmê sereke yek û dihêlin ziman bi pêş bikeve çand pêş bikeve bes belkî diling sêlingî wê hene yek jî bê zimanê hînkirinê zimanê yê ragihandinê û zimanê bazarê yê sûkê yê ticaretê hegerî bû ev û hîngerûnê ev ê hinê heger te bi kar neanîn zêde te bi kar neanîn em ê herêkî guhdarî çi bikin ez herim daweta xwe bi siranê Erebî ez ê çê bikim ez ê herim berhemê xwe çê bikim min dîwanek çê kiriye bi zimanê Erebî min çê kiriye kekê bi Xwedê Ehmed Şewqî ez çi qas xwe bilind kirim qas bi qasî Ehmed Şewqî lê hatim قیس بقاسم محمد کرد علی لهات علی نویساندنا اویده یا زمانی کردی ده قیس بقاسی سلیم برکت لهات جیبو بوده خلکی بصدا یه وقت سلیم برکت بوی خوا سخراندنا جبوی چند خوا پیش خستنش خورا مکتبه و ضخم من به 10,000 پردوکتی ده نه پردوک خانه ما لواز ما پریشان جبرکو ما گوه ندایده کسی کو دنویس نه خود بینه yani zaman bu alaveke li hindurî alavê de jî nasnameyek jî diyar dike ana ji bu hezkirina ya ew wî zimanî ew wê çandê me behsa ew kir her tişt ne bi rengî ne ziman tenê jî me behsa bergê te em niha bikin ev cilê hinê cilekî Kurdî ez nas dikim zimanê te jî Kurdî bergê te jî Kurdî tu jê fedî nakî gelo çima ez li ber xwe nakim ناسنامەیەک هێ منە gelek ne tew hene herêkî ji xwe tiştê xwe hêlane ji bûyî pênaseye ji bûyî wa Atatürk şewqa da serê xelkê man tolbakirin got divê hûn vana li xwe kirin ji berek çê got dewla Elmanî lazim berga li xwe va jila li xwe kê heta wekin hol li Bakur mêzê re heta Kurdê me jî stranê me jî dibêje Kemal bavê me û şaxda serê me ye û mantokê ber me ye wek stranek em pêşa nas dibin lê xelîc mêzêne dewletê Kendava Erebî mêzêne kirasa xulxutkê dismal û egelê ji dê ser xwe belkî heta çîroka dismal û egelê te bigerê çîrokeke şûme ki mirov fêyê dike behsê bike lê wekî nasnameyek ji xwe re hêle şaşka Kurdî çima cilûberî şal û şapkê me wê ne nasnama min diyar kê ji vê bibûrê çima zimanê xwe ez ê ji bû çi zimanê xwe fedî bikim ew zimanê ku têra min û têra min dikê ez pê ram bibim pê bifikirim têra min dikê ku ez dîlanê xwe pê bigerînim têra min dikê ku ez têrha pê bigirîm û têrha pê bikenim ji bû çi ez wî zimanî bikar nayîm tiştekî mirov jê fedî bike tune mamoste em behsa dîwanê te bikirin yê got te çê bikirine û yê te çê nekirine jî guman em 4 dîwan te çap kirine ji xwe pîdar komçîrokin tê çîrokê nivîsandinê tê kevnin kevneşopin klasîkin te behsa çi dike di wan de kîjan ji wa bêtir pîdar jî ew jî helbesta klasîk e ne çîrokin çîrok belkî di grûpê me hene yê çîroka nava de hene yê klasîk min nivîsandî bijmara ez bêjim salê nivîsandina min yekum dest bi nivîsandina fermî nivîsandina helbestekî dî ji heştê û çaran me dest pê kir
قاسیاتی چاپ کردن بژمارێک هاتنە چاپکردن لێ بەرهەما کوژ هەموویان مەستە بقاسی 450 روپەلی ئەڤیا حجمێ مەزنیە پیدارە ئەف هژمارێکی هەلبەستێ کەونە شۆب یەک و تەرازوو منویساندێن تایبەت مگو بلا ئەو ئەزەوی شێوازی بهتر بنمە پێش شیرەتە یەکی ژێرە دەبێژێ کا کلاسیک بنویسێنە ئوسولی بنویسێنە لێ بخوات ڕابێ بکیتە بنویسێنە نابێ ما ئەو شێوازم خۆست گیرانی ئەز بنمەوێ بقاسی هەشت دیوانە هەنە نابەرە یا نوژەندە و نابەرە کلاسیکدا بابەتێ بێژیە ڕەنگە هەر قوناغێکی یا مرۆڤ تێرە دەرباز دەبێ ئەز بێژم بەری 3 ساڵە منویساندە گوداری وێ دەکەم گەرە بەری 3 ساڵە چاوە تفکری مچدو ما عشقوا بینی نویساندیە ئەز بێژم ڕەشنویسێک و هاتیە نویساندن لەسەر بەهیانە لەسەر دۆزانەتەوەیەکیە لەسەر کەسایەتە شۆڕەشگەرینە گەرە شێوازێ بێ لە گۆری هەستێ مرۆڤ بێ پێویستیە وێ دیتمە بوێ ڕێنگی نویساندن هەرێکی تەمسیلە یعنی وێ قوناغا دیرۆکیە ئەستێرە دەرباس بووین وان نویساندیان بێژن هەشتی چارە هەشتی پێنجادا ئەگری شۆڕەشێ کوردستانی گوڕ و گەشت بوو هێڤیەمە هەبوون و دەروا هەبوون بهتر ئالیێ پەسەنداریە شەروانە دەبوو وڵاتێمە دەبوو لەسەر شین و بەهیە بوون لەسەر خۆزایە بوو سمبۆلیک بوون لەسەر عشق و ئەڤینیە ڕەنگ بووی ڕەنگی مەنویساندە ئارین بڵێ دیوانە ئارین باسا چیت کرد دیوانە ئارین بناوێ ئارین بنافکرێ شەیدا ئارین ئەز بخوا وەکیە ئارین وەکی سمبۆلە ژنە بەرخۆدێر هەلبەستا و من وەستانێکژی تێدەکردی گرانیەک داوێ مخواستە دیوانێکی بناوێ هیند قوناغا و دەما شەهید بووی هەلبەست داوێ گێرە هەلبەستا سەرەکەم دیوانجی بناوێ بناف کرد ji ber ku bû sembola jinê berxwedê di Rojavayê Kurdistanê de. Mamoste te karê şano jî kirî. Nefsandinên ji bo şano te nefsandine. Derhuner ya şanoyê 65 berhem te hete. Şano mitxwest ez tê dewam bikim rastî jî me heta hejmara salê dirêj. Yani me xebatek ji xwe ya bêjeyî û di hundirê komê yên heyîn jî me xebatek hunerî jî dikir ji bo festîval û sersal û cejnê milletê me pêştî me tişta hebûn berhemê yê ku em bidin. Me bêhtir giranî min şanoyê de dî min helbestê de dî hem pêwîstiya me jî pê hebû ew şanoyê te nav kirîn 63 şano salê dirêj de çahî û sersalê cejn Newroza de hemû jî komê hunerî yê herêma me yê herêma Cizîrê me dana we û komê yê hunerî pêşkêş dikin di şahî û Belê şanoyek te heye bi navê cihê hêvî û daxwazan. Ew di çawa ew nav Xwedê ez çawa bêjim grûp mecmua hejmara yek ji wana bi cihê hêvî û daxwaza navê şanoyê bû wê rengiya me ew berhem bi navê wê navkiriye çend sê cilde ne sê yanî wek dibêjî grûpê ku min çêkirîn cihê hêvî daxwaza min nav yani nav ne gelek pêwîst e lê navarokê we tu dikarî bêje her yekî her berhemekî hinek jê 10 şanotê de hene hinek jê 5 şanotê de hene sê skêt tê de nivîsandine ewa yani çend salek ez bêjim ji 2014 ve belkî şano û skêt min nenivîsandine ev şoreşar nê wextê me hemû jî bir bi alîkî dîve bir me berê xwe de milek dî. Şanoya Gezî te çi nameyê dixwest? Gezî belê Gezî ev jineke Kurd şehîd ket. Ev jina Kurd ya ku ji Rojhilatê Kurdistanê ya şehîd ketî Gezê xwe jêkirî çûyî tevlî şoreşê bû şehîd bûye ew bû wekî sembolek jina ku Gezê xwe jêkê di çanda me de heyfeke giran di vê erdê hebe heta ew jin Gezê xwe jêkî Gezê xwe kurk e
کۆچەری جەمەت بژین فلان کەسێک کەزی کوڕێ کەزی کوڕێ دێمەکی حالەتێکی دەیە یعنی حالەتێکی یەسێدەیە و تۆلەکە گران هەیە لە عردێت ڤێڕابێ ئەوەی ژنا کووردا کەزیە خۆشێکردن چووە تالیدا دبەهیا وێدا ڕاگەاندنە شادەتا وێدا کەزیە وێ دیا وێ دەرخستیش ئەوێ دەرخستنە نوێ کەس ئەv باندۆرەکە میناکەن ژنێ بەرخۆدێری کورد بچە ئەوای بچرەی بەێ ڕاستە حالێ شانۆیا کوردی چاوات بین ئەس دوی ئالیدا ڕاستیژی شانۆ بەلکی ji بووی مەرحەلەکی مدرنویساند ئەس هەوقاس تێدا نەزیرەکی هەوقاس کوردم تێدا هەنای شانۆ مسەکنان دیارە پێویستیە وێ هەوقاس نەدیم جهنێ دیتر هەبووم بهتر دوور دەدیت ئالی لێ کوردن دەبێت ئالیێ ئەم بێژن دیراسات هەگەر وەرنەچێکردن وێ باشتر بێ خزمەتێک دوی بهتر بەرێ خۆدا بیالی بەلێ ڕاستە ئەم بێن ئالیەکی دن لیکۆنین و نفساندنên gote ji bo helbesta Kurdiya kevne şok. Kevne şok berhemek mecbur got evan teraziya helbesta Kurdiya ku mebnavkî pêlawazên helbesta Kurdî ya ew pêlawaz min diyarkirine ne tenê pêlawaz û ritma wê ritm esas me girtiye mesela em mînak bêjin gelo çawa ev pêlek çiye çima navê tevîle ereba nav tevîle lêkiriye em ji xwe dibînin pêlek ئەو چاوە بچە ئەوایتێ هەنێک ژێ ناو دیتر لێ دکن ئەو تەفعیلا یەک کۆم ناو دکن فاعیلون مستەفعیلون فاعیلاتون مەفاعیلون ئەو چاوە تێ بچە ئەوایتێ دتکارێ چاوە چێ بکی مەسەن ڕتماوێ ئەم بێژن مکی دیە وەکە ڕتما هەر هەلبەستێکی وەکی نۆتا موزیکی نینە سەری بێ دەنویسن دە سرعەتا ئەوێ ئیقاع دەست پێ دەکێ دانیە 4 سەر 6 دانیە سسێ لەسەر 5 لەسەر ریتما ئەوێ نویساندیە ئەیە ئیقاعەتێ وێ ریتم لێ دەخێ و بحالێ خۆ موزیک ژەن تێن لەسەر خۆ ئاوا دەکەن و دەست بە ئەv مەبەستا مەژێ یعنی ئەو ریتما و ئەم بەسێ دەکەن ئەو تەفعیلەیە یا بلێ دکەن بەلێنها پرتوکە پرسا من ئەو بوو مەسەلەی ڕاستی ڕەخنەی هاتی گەلو ڕەخنەیە وێژەی ڕەخنێ وەک هەلبەستوان قبول دکە یعنی تشتێکی و ساوەختێک و مەرۆ نووسینە هەلبەتوی ڕاستی ڕەخنەیەژی بێ ئەس چاو بێژمە تا ئەس خۆشارازم یەکی کوتشتێکی ژمرە کارێکی سەرڕاست دەکێ بڕاستیژی ئەس نەک و وەکە هەمە گۆترێکە دەبێژم لە یەکی کوشتێتێکی بکێ خەلاتێکی لمتکی یەکی ڕخنەکی بکێ خەلاتێکی لمتکێ و ئەس بسنگێکە فەرا گەرێک تشت هەنە مرۆڤ پێ نزانێ ئاگاهی مەژێکی من هەوقاس نەسەر دەری یە ڕەوشێ بێ مامۆستایەکی قەدرگیران بێ پسپۆر بێ دەعالیکی دەشیرێتێکی مرۆڤ بکێ تشەکە گەلکی باشە ئەم بێژم vêca عالیە نویساندنê de jî gelek cara yani ev mehrecanê ku têne çêkirin mehrecanê helbestê bi taybet têne çêkirin hem yê Kurdistanî ne hem jî herêmî ne wekî beşdar jî tê de beşdar dibin lê çend saleke êdî beşdarbûnê jî piranî qebûl nakin dibêje li şûna tu beşdar bi de ji bo em xelatekî bidine te em wê qebûl nakin divê te wekî komîte nirxandinê divê te em ê berhemarêkin divê te ew ez ew mafekî min e ji min xwarina dikar be xelata bigrin erê na tiştek baş e rexne nebê pêşketin jî çê nabê rast bandora civak bandora yenî em îro rewşên siyasî rewşên civakî cuda derbas dibin bandora wan li nifsandinên te li helbestên te li dîkolînên te berhema ku tu çê bikî te helbestek nivîsan ku kesê beramber te temwî laşê wî netevzandin nenivîsîne ku hîstirî wî nehatine xwarê nenivîsîne te nikarî êş û jana wî tibênê ziman behsê neke sibê heta verê ser pinpinîke ser gulav ser eşq evî niye zê binivîsin ne tişek şaşe lê pêwîstiya me tiştin hene pêwîsttir civaka me hacetî çi ez vê bidime de divê qunaxê de ez hacetî çi me
حاجەتی زمانێکی پەتیمە زمانێکی پاکبژم زمانێکی خۆڕوومە ئەزوی زمانی بدمە پێش ئەزێ هەست و نستی ویژی پێرە بدمە پێش نەتەنێ گوتنەکە ئەز ڕێزکردنا گوتنە هەمان من هەفتوو پای هەفتوو بنویسێنن یانێ داویدا چەند ئەز بژم ڤام بەرهەمێکێکی دیە ناوێ میکرێت دیوان و دا چاپێ پەرێ هەنەم چار واقعی خۆ چونە دانم چاپ کردیم ئەز بێخمە ناوە ملەتدا و بلا ملەت قبول بکە ئەز وەک هەلبەسەوان سوجێکی دیە دوێ دەمێت هەگەر من نەکاریە دۆزاکەوی خۆستەکێکەوی زمانی وی تشتێک ئەو دخوازێ و ji بووی بێ ملکی وی ملەتی من تشتێک تێدا نەنویسان بێ نەنویسن یعنی هەلبەستی وی چی ژمرە بکە داوی ئەم بێ بژین هەلبەستی چی بکە هەلبەست وڵاتە شترە ئەوان ناکێ لێ ملەتێکی شیار دکێ وەختەمە ئەو ملەت شیار نەکرد من ناسنامای پێ نەدا ناسکردن me nekarî berevaniyê di ber de bikin aliyê gotinê de çekê şervana silahê destê wa de çekê yê nivîskar bê ew pênosa ku destî bide tu wê pênosê heger bandora xwe li civakê nekir li derdora nekir nenivîsêne baştir e bila hezara pirtûkê me hebin û derwabin ku kes nexwînê ez ê çê lê bikim ji wî kêm nivîsandiye an jê diyardenê hinek ندرست روشة ولاتي مدى بتفايد الروج لا تنافين ده أزوي برهمك جبوي ويجي من فيساندية جبوي فكر من فيساندية هجر ما شاب كركو شار إنسانك وبخوينن وبراستجي بخوينن وفايدكي جنبينن ورخنا نكن ديمكي بلا نوي شاب كنجي حسكرنا جبوي خوندني جي ملتي مدى أو جي ديار ده هيك نرواية وندرستا قلقي زيف هرا برتوكا بدا دس أو قستعبا كو تدبيني برتوكا كي شيبكا منا قوتي هالبست فكرة كي تتدى ديار دكي بدا دس هيكي خوينر ويراشتي دبر آفتا مالتا قرق جارا أزش شر منا كي أزهر ورفيد بيجم جاري هر يك جماعة برتوك خانايا كي بيد مالي دهب دمي كيف انتها نهاجي خزانكم هي برتوكيم تدنا جانا جيرام هي يعني أو جيرا دورا خواب وهجمارة از تشكي بكم 3 4 5 6 برتوكي از دورا خواب بكم از درك مجدر بينهم طنق از بهل وده ده بهل مزار مجدر زفجر مور مالي مد بجن قيت ويق الرجا خراناكي نافي ابو قريش الجم جواكا ابو قريش نوت الدرباسي مالات دبي برتوك خانه كي نابيني هاجل الجم تهبي تهردس بابجي دوتي بخويني لأنها أو حسكناوي شو بلا نيك خازينينا بري مكتي السوشيال ميديا أما رجنا موبايل تشتا هاتي فلاشاتن فكر ناديتا تا برين هاتا كومشيروجي نفساندنا چاپ كري چاپ نكري أصلاً بله دو جروب ده نافجي هو قصدي ده نجلكي جرينجا هولدانا أزود بينهم هولدان ما خد شيء ركض ندي ما خواست از رومان يجيب من بيسنم رومان مردر نكد من كاريز بنفسه أنا كار يعني از بنفسنم يكي نفيسكار ببيجي سحبو بشي ويجيت كارم بنفسن بلا مخوانا خابين فرد علي كده دو عليه ده زيادة بأز نكار مشانو مساكن عندي جبركو بلكي از نزيرك بدن شيء رغم قد خطة دندي بنفسان جيم خطة دندي رش ورن سر صور جلا أو وقت شروكي كي هيا لا بويرك براستيجي بويا رشتين سر صور جلا بويرك وقت بلغة كرنا بوي شروكي أبا يعني فيسكار هناك علاوة خوشي بخارتين هناك عنصرك تشويقي تخي زمانك حلو بتي باقش ده بيش ما خد شروكي ندي الرسم وين نذ روماني دم نكاريا شبرگو تا گوتار جی نفساندنه گوتار پرانی باندورا گوتار ویژه کردید بله گوتار دشتن هوت خواستن گوتار دناوا جواکی ده گوتار باندورا که خود دی او گوتار د آلیا را خاندنه ده زودی که هم جه نویسکی به و هم جه د آلیا هگر تبیجه تلویزیون ده تیوی ده به آنجه رادیو ده خوش ده بلاف کرد و د آلیا چاپمنی ده جی گوتاره کوت بنویسنه هگر روشنامه به آنجه گوار به تنویساندن و تخوندن گوتار جی گوتاره مقوله قوله
من قول يعني قوتنا بعربي جي مقالة يا كوتي قوتني هاتية جي قوتارة كي قوتنا كو جبوي تاني فكريك تبكي جوير هاتية مرحلية درباس دبيت شيء هر يكي تمثيلا فكريك دكي تمثيلا قناغيك دكي بهتر تشوباندن قوتار بيوسته هبه روجانا شوپاندنا هم جی پیشکتنه دناوا جواکی دا روش سیاسی نه روش جواکی نه روش آبوری نه تبه مساجی تدگینه هر کس کو دبی سردری به دبی جاودر جرا دکاره بخوینه. بله راست. نفساندنین گوتارین روزنامه‌گری چی جدایی ناوی و گوتارین وکی دندهانی ویژه‌ای ابداعی وقت دیگود. نهار روزانه یک بود گوفاره در منویسنه اگر بحث به لیکولین به که آلیا روناک بیریه ده یعنی شمو آلیا و خواندنه که تجاره شده که تالی دیگه انجامنا او سر انجامه که دیگه های ده ناو جواکی ده كارف هيدي جيبكي أبا ديتر شباعك تيركرنك تقوتار نويسان ديا أم بيجنها روشة ولاته ما تسولي ده روشك هيا وش رجل فلان دري هيا يكي بناوي إسلامي تتكوشي روشة ولاته ما أنا أمويجي عندك بناوي طائفة تتكوشي بناوي قومية تتكوشي بيوستي هيا كيلي يك هاي المالا خرونشتية وين رخنا بكي أنجي بري خدايا ولاتك بيانية ويش درفها وين رخناتكي بكوم رخناتكي لأن يوجه خوهنا دايا شي خو خسرية تشكي خو خسرية أزد نافا ويك هلا جاني دما نافا ويش أواتي دما بيشتا قوتارك وري نفسادنا أو قوتار برسبب بيجر لوكي لكولين قوتارك ورين نفسادن قوفارا دا دبي بحث دبي لكولين دبي دوكومنتي دكي بلغات الدوكومنتي دكي أو دميني جدمي بيشر دميني وكي مرجعكي دميني تذكر استناد سربكي قوتار استناد سنة قوتار تنفيسان دي تمثيل مرحلة زمنية تبلغ فيلم جي تشيكربون سركسايتين كورات ديرو كي بله أرمان جاته جي شوانها بلكي بهتر خواستاك جي هاتا كرن خواستاك بو أو برودكشن فيلم أو هناك خباطة ويا كل ذكرن تاني دوكمنتي كرنا بهتر ميرنشيني كردي بون لسر كسایت و ميرنشين بيره يديرو كي بون يك كردي بون او تست هوا يجيبين بيساندنا تست شازده فيلم جبوي وامن بيساندن بونه بلغه فيلم و تلفزيون هاتا باشاندن او وكي خواستك هاتا خواستنو دوي الدا باش هاتا قناغك باش هيج مارك جي دست مدهنا او جينا هاتنا شابكن لي ابديتر او جي ما في وي كومبانيا ياكو كيري بلغه فيلم مش حقي ويا جبركم مدايوا او كيريا فيلم وبلاف كنا نش حقي بالنسبه چاوا پاراستنا زمان وجهه كردي وكنا تا شبو پاراستنا زمان كردي پیشکتنا وجهه كردي شپیش روجر چید بیش از بیشم روناک بیدیا کردی وی باشتر بی دناو روناک بیدیا زمان بشکشی زمان ما بری گو آلاوکا لهش مندیا کت پیش بخی یا جمره گرینگ تر او ویش مندیا بدنا پیش زمانی کوزبیت فکرم قالك برهم هنا تدخويني تتزاني خديه في جيكي جان هرمية جيكي جان نتويجي ناستكي جبركو تشتا نويسان دي دربرينا ويا آستا ويا خندني يا روناك بيديا ويا كاش خاصي روشن بيديا ويش خاصي كورة ويش خاصي البيشة يا ديتر هرمكو بكارتيني هرمكو بيوي بكارتيني دور دته ویش کسایت تذکری بیناسکی
ئەو دەربرینێ ئەم بێژن ئالیە و پێشخستنا یا ئالیە ڕۆناکبیریە دەبووی گەلێکی ژمەرە مهمتر بێ چمانێ ئەزل وەکێ پەیف زاردەوێک و ئەز بەکار بینێ تەمسیلا چتکێ تەمسیلا چاندا منە هەرێمێتکێ وەک میسال زارۆکێک و ئەوێ دەبن یعنی ئاخافتنێ ڕۆژانەیە ناوبەرە مەدەتێنێکردن ئەم چانتێکی وەکێ خولقدار دافرین یا دیتر ئەم سینجێکی ژیل جەم وا زارۆکە دافرین ئەوت کرد زارۆک بووە مەڵا دگوهیوی دە بانگ کرد چیە یاری چمانەوێ چاوە مەڵا دگوهی دە بانگدا زارۆکە نوبێ بێ مەڵا دگوهیوی دە بانکی ئەف چاندەکە منە چاندەکە منە ئەتزانم کو ئەفتکیژە هەرەمێ دەیە سەرم ئەزێ بزان بێت و دە هەرەما ئەم بێژن هەرەما ملێ مردینێدا زارۆکە کو دەبێ مەڵا تێ دگوهیوی دە بانگ دەدێ ژێبووی ببێ ئینسانێکی ساڵح ئینسانێکی ئەوی دەدێ هەگەر نەبێ دەمێکی بێ نەساڵح دەرکیف ئەم میسال ئەول کیژیان هەرەمەیە هەرەمێک مناف کرد چاندەکە ڕونیشتیە نابێ بابش دەردەهات کوڕ ڕونیشتیە ما ڕونیشتی ئەو بێ ئەخلاقیەکە چاندەکە مشخۆرە ئەو کردی هات و دەرباس بچوو وەک باوە خۆ نەدیتی ئەو سینجەیەک و ئەم دپارێزن جەممە هەمژێ هشمەندیەکی ئەم دت نەخویە کرد هەمجێ تربیەتە وەک دەبێ ذهنیەتە یا جڤاکێ بچ ڕەنگیە دانوستاندنن یعنی عرف و عادەتێ مە هەمووژی ناڤە vێدا وەکی هشمەندیەکی وەکی ڕۆناکبیریەکی شەڕێک و نابەرە دمالباتەدا داعشیرە دەبێ ژن وەختا دەرباس دەبێ کۆفیە خۆ ناڤەوادا ئاوێت چاندەکە ئەخلاقە قبول نابێت و ئێدی زلامێک دەستی خۆ باژی دی پەفشونێک چێ بێ ژن وێ نابێ ئەv چاندەکە مەیە یعنی شەرمەکە توێ تەجاوز بکە حتا باوێ باوا هەنە وێ بێژن فلان ساڵێ دە فلان کەسێ ئەوەکیریە خەرقێکە ئەv چاندەکە مەیە bi zimanê te jî bê bi çanda te bê zimanê te bê ronakbîriya te bê nasname te diyar dike yani ne tenê em dibînin ziman alaveke ji bo parastina ronakbîriyekî ramangîriyeke me ya civakî hişmendiyeke me ya têr û dewlemend em wê derbirînê ravedekin û didine pêş çi zarokê hebe di aliyê derûnasiyê de nefs de vê jî dibêje her insanê dikare heda şeş zimanê jî ber ne pirsgirêk e yani ana kî ji me du ziman û sê ziman nizanî em hemû jî dizanin rehet em dikare sê zimane baxivin du zimane baxivin û serbestin têde di aliyê perwerdekirinê an jê di aliyê dibêjî diqine Türkî wî bêhtir dayê xezîna wî ya luğewî tijî bê tu dikarî sê çar zimane zarokê me gelek miletê me wê çûne ji derve çûne sê çar welata gerane bi Fransî daxivin bi Almanî daxivin û berê bi Erebî jî zanin bi Kurdî jî zanin ve çar zimane rehet pê daxivin insan heta şeş zimane derûnasî dibêjin insan dikarî hîn bibe û ya bandorê wê kesayeta wî nakê zimanê malê çanda malê cem zarokê me pêşî pê firşek bibin bawer kin zarokê bi zimanê xwe firşek bê ew melayek û çê diguhê zaroka nûbûyî de bang didê ji bo bê mirovekî salih di mala xwe de di çanda xwe te ew zarok heger te firşek kir te mezin kir bû pêşe salî ew ziman û ew çand ti carî bê ji bîrê neçî wê ji çanda xwe negere wê bê hezker û berxwe berevaniyê di ber wê çanda xwe de bikê û hêviyê me jî niha ji saziyê fermî hene ez vê rixneya tû ji nihal îdara zatî rêveberiya xwe ser dikim di dena xwediyê de tenê zimanê Kurdî maye di klîşê de maye daniya rêveberiya xwe ser ya Bakur Rojhilatê Sûriye bi Kurdî nivîsandiye û bi Erebî jî nivîsandiye te mêzenê metnê wê çi nivîsandiye xurî bi Erebî ye yek tîba Kurdî dêde tune ji bo çi me ji bo klêşe me ev ziman hênê bikar aniye ev hezkirina ku em dibêjin ji bo çanda xwe nel dijî me ez bi zimanê xwe bikar bînim bila محکمه دا که میزنه دانوستاندنê de fawatîlê me derê me hemû jî zimanekî biyanî dinivîsin gelek me zimanê me têrê nakê Beşdarbûna te îro zengînîk da xeleka me em gelkî kêfxweş bûn
ام کیف خوش بون گوت وقت خوشی دام مامۆستا شخوا وقت برنامه خلاص بو ام دیگین داویا خلک خوا گلک سپاس گوت بشدار بو اجي وسباز دكم صلاة امجي تندري وي كاري من دكين هي راي خاندني دا امجي خباطه كي دوي علي دكين ما بحث ويا اللي نكدي علي راي خاندني دا علي روزنامه دا علي تي في دا علي راديو دا ماجي خباطه باش كديه بانغوازي جي هرتم افري دكين جبي تشا باراستنا فيش خاندانه باراستنا ويجاما اركي اخلاقيه في ملتي لازم اول خدي درناك في كسي روجي ليسكو نهر وروي صاوي جبوي جلادت بيجي كوارع قاموسي فرهنجي كردي شيكن بلا ازر روجي دي سپاس جبوي هاتنا وجي اجي وسلام تماشاوان هجا ام گهشتن داویا خلق اخوی ایرو اون بمینند خیر و خوشید